Priča koju ćete upravo čuti je za rubriku Verovali ili ne. Naime, meštani Dragačevskog sela Dučalovići bili su prinuđeni da zbog lošeg puta pokojnike nose na golim rukama. Ali ovo je ovaj put u katastrofalnom stanju, ne može, ni peške nije moglo da se prođe. I kad ideš s kolima, mora da odmah pereš, da ako su to s traktorima, blato, u čizmama jednostavno idete. Pre 3 dana morali smo da nosimo pokojnika, loš put, nije moglo da se nikako drugčije da se dođe do groblja. I loše stanje, mora put da se naredi. I kola su izišla dokle smo mogli pogrebno opreme, poslije je nošen ručno do kapele i to je poslije bila sahrana normalna i šta. A šta, blato do kolena? Do koljena blato ne može, tu loš put. Ovo je put koji vodi ka groblju, domaćini su ovo očekivali dugo vremena, evo sad je došlo vreme da se ovo reši i očekujemo za 5-6 dana da će biti put rešen. I kao što meštani kažu, konačno je tim mukama došao kraj. Gradi se prilazni put dužine od 2 km koji će povezati centar sela sa grobljem. Nameri u sljedećem periodu? Pa moja namjera je dakle da ne samo ovdje nego i u mnogim opštinama u mjesnim zajednicama koje posjećujem, razgovaram sa čestitim domaćinima, dobrim ljudima, da saslušam njihove probleme, da dakle direktno im dođem na noge i da čujem šta oni kažu, šta ih muči, kako dakle u toj nekoj njihovoj svakodnevici, u tom njihovom da kažemo svakodnevnom funkcionisanju, a i generalno kako ljudi vide sve te okolnosti u kojima se država nalazi, opasnosti i zamke koje se postavljaju Srbiji, rekao bi, gotovo svakodnevno i dosta tu možete da naučite, dosta mudrih stvari da čujete, a i da vidite šta ono što jeste, da kažemo, realan ljudski i suštinski problem da bi oni u svojim selima živeli i bolje i komotnije. I ovdje smo vidjeli da treba da nešto pomognemo vezano za ovaj put i taj deo smo počeli da radimo i uradit ćemo. Vidjet ćemo i problem seoskih domova koji su svojevremeno, ne znam ni ja kako, ali ispitat ćemo, otišli onako bud zašto u nečije privatne ruke, a s pravom i selo i mesna zajednica i neki ljudi su i privatno vezani jer su njihove porodice i familije to gradile. Dakle, da vidimo na koji način možemo to da vratimo i da to i dalje bude na raspolaganju meštanima.